arheološka ekipa. Moj arheološki tim proučava prirodu i pojave u njoj. Sofija je pronašla mahovinu, primitivnu, ali veoma rasprostranjenu biljku. Moj kolega Johan Jakob Dilen, poznati briolog, je proučavao mahovinu i otkrio da se ti jako mali biljke mogu naći u vlažnim sredinama, poput sjevernih strana stijena i korije drveća, ili u vidu zelenog pokrivača šumskog tla. Uloga mahovina u ekosistemima je velika. One svoju malu veličinu nadoknađuju brojnošću. Mahovine su jedne od pionirskih grupa biljaka na požarištima, sekundarno golim površinama i sjevernim ivicama tundre. Usred brojnosti po tlu u močvarama i planinskim šumama sprječavaju eroziju zemljišta, a također djeluju poput spuška, upijajući i polako odajući vodu ekosistemu. Uslijed nepostojanja kutikule na površini stabla i listića, mahovine lako upijaju zagađivače i mogu poslužiti kao bioindikatori stepena zagađenosti sredine. Buseni mahovina predstavljaju i mini ekosisteme. Eureka! Jer se u njima nastanjuju brojni sitni, beskičmenjaci i neke bakterije. Fedor je pronašao nešto veoma važno za naš ekosistem. Prvi mikroorganizam na zemlji. Antoni van Leeuwenhoek je kasnije uz pomoć mikroskopa otkrio da je prvi mikroorganizam bila bakterija. Njegovi sledbenici na polju mikrobiologije su proučavanjem došli do nama danas dostupnih informacija o ovim korisnim bićima bez kojih život ne bi bio moguć. Danas ću vam otkriti neki od tih informacija i naučiti vas o njihovom značaju za nas i našu planetu. Na 1 metar kvadratni zemlje u njenom prvom sloju debljine 30 cm nalazi se nezamisliva količina mikroorganizama. Tačnije, oko 1 bilion bakterija, 100 milijardi ameba, 1 milijarda gljivica, 1 milion algi, 150 insekata, 80 kišnih lista i 50 puževa i paukova. Dakle, u mojoj ruci ima više mikroorganizama nego ljudi na planeti. Mikroorganizmi su najstarija bića na svijetu. U prirodi je veoma važna simbioza. Upravo tako, mikroorganizmi razmjenjuju molekule, bjelančevine, vitamine i ostali materija. I u svojim simbiozama obogaćuju tlo i nama omogućavaju život na zemlji. Danas ću vam predstaviti kišnu glistu. Kišna glista je malo, ali veoma značajno biće, zaslužno za život na planeti. Glista u svojim crijevima pretvara odumrle dijelove biljaka i dijelove tla u visoko kvalitetnu zemlju. U zemlji bogatoj kišnim glistama nalazi se duplo više ugljenika, 5 puta više azota i 7 puta više fosfora nego u zemlji u kojoj nema pristupa ovih vrijednih radnika. Sve navedeno čini zemlju prozračnom i pruža biljkama sve ono što je potrebno za razvoj njihovog korijena i njih samih. Naša je dužnost da zaštitimo ta mala korisna bića. Ajde.